Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag abigat ko amin nga sa nga pada papagayam. Ito nga aldaw at tumanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito iti pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumabkablawak iti nembag abigat, nembag aldaw, nembag nga oras, kada kayam nga sa nga pada papagayam. Kabkabalaon ta kayo nga rutin na gabigat na imbangal daw ng imbang oras, sanyaman nga oras, aldaw dito ayan yung apaset tilubong kita kabkabalaon ta kayo ti good morning, good afternoon, good evening. Kaya pakishare ti program at please share this program, share. Kaya padala nyo ti pagkasaritaan ni Hector nga napoluan, agkasinsin, agkabsat. Meron nga doon? Agkasinsin da sa dagkabsat. Uno agkabsat da sa dagkasinsin. What happened? Saan nga napasamak pa bagayam? Padalan nyo na ito yung misteryo nga pagkasalitahan ngayon patulod ng bagayam tayo nga Hector, papagayam may. Kahit sa sagodahin nga rin ti surat, ti pagkasalitahan ni pagayam tayong Hector. May kaduwang intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Agosto. Napolwan iti agkasinsin, agkabsat. Dear Manong Nemi, numanen mapabaring kuwasak Manong Nemi no kasta nga maulit-ulit titagtagainap ko. Uwen. At kasta unan tumanen ti al-al ko. Kasta unan tumat ti daras ti asawak nga ni Mimi. Nababamangalay ti tanong tadamanen na. Itad na kanyak nga inuman. Kariton baka inumak. Igama na kani. Kaano ka pa nagtagtaginap ti kasto? Nga ore mo la, ibaring kuwas nga iriing. Uno saan kat mapuutan ka. Kat siyak ti mangririing ka. No saan ka man, no jak man makapuot, gapo iti panag-asasog mo. Makapuotak, iti biglam nga panag-baring kuwas. Namin ano ka din nga nariingan nak. No jak marirohani kita na minupatin. Ay jak lang mo makatrin na bingang tagtagainom ka nga saan ka makariing. Tadadag iti gundawin o kang makariing kat adayutayan mo. Hindi ito nailit mo ito ti katreta. Nanyang naman di ba tagtagainip mo? May pangabit anak, grapo ka dito saan ka may payhan ti anak.
Bumangon akton manong nemi kat kapatadyak maten maalat iturog ko. May ramraman tumaten ti asawak. Mapantumaten iti kusina. Sanan to isarek ti kwarto mi manong nemi. Ti umalagal alingaso ti pudot na nga kape. Pasensyakan, Mimi. Pasensyakan. May ramraman ka mapuyatan. Okay lang. Kahit ko ti may raman. Asaan lang ang sikat mapuyatan. Kahit ko, nganuan niya man ti sagsagabayam. May raman akmet. Taray ta tinagkinarian ta sanggadi. Itirikat kan namay. Kat agdanggay da. Ngamang sagrap. Tiragsak. Danggayan ta. Agdanggay ta. Tirigat. Agdanggay ta. Adalangin di, pakasidsideran ti bukod mo konsensya. Malaksin ito problema ti anak. Abay kasama mo ibaga kaniyak. Abay bukbukudam lang. Hector, no adalime ada ilimlimad mo kanyak, kapilitan nga bukbukudam. Ngim no samong ilibad kanyak, duwata mang panunot, duwata mga baklay, duwata mga sulbar, no problema man data. Duwata man talaga ti mga susulban. No kasanang madaan ti anak. Saan tan nga madaan ti anak? Gabuta, nabayagan nga nagminiposa. Iti sa anak pa nga nagminopos, runogyan tan data nga problema. Aging kagadimting ti pa nagmunipos ko, saan ka nagsikog? Pasensyakan. Gapot na nakaasawa ka, teda diferensyana. Sino ang diferensyana? Si kauno siya. Honey, Hector, siyak na diferensyana. Di ba? Imbaga kang kaedi ka palubusan ka nga pumutot ti sabali nga babae tapos dumadaan ti anak. Ngam sa mo mata kinayat. Sa mo akinayat, wano awan ti mayat. Anya tagpaypayso ka rin dua. Sa mo akinayat, wano awan ti mangayat. Mimi, agpadpada da nga isutipod no. Ore kayat mo na awan ti mayat. Yung naragsak ta midlat ta, ore awan anak ta. Nakanadumat na gini kakabagya ka, tultulungan ta. Kadwa ta ita, ti dua ka anak ka, nga anda dito'y balay. Nakabalay ta ti panakkalin nga balay, ano serbi na naumat ti anak. Naragsak ta, ore awan anak ta. Gabuta na gini ka anak ka, ngay bilbilang ta nga anak, numampay saan nga formal nga na-adapt. Ngayon karidamat, nga nagsalog ton ti pigsata. Saan data nga baybayan? At ang magkaroon ita problema. Hector, saan ta nga masolusyon ang ti problema? No saan mo idasar? Kat no di mo man kayat nga tulungan ka mang solba ti problema. Kat siksikala ti mang bukbukod. Awan ti katulungan. Isungar nga kasawa ta tapno tulungan ka. Manong nemi iti kakakulkulit ni Mini, wano Mimi, na ibagagkan kuha na ti amin. Ngem iti, tanaidalit yan manong nemi, iti sakit. Gabuta, isugayam ti adilimlimad na. Isugayam ti adilimlimad na kunak. Nagsipod ta. Naladawan iti madlaw ko. Ngom si Suna. Mimi. Hector. Sigaganda talimlimad na. Pasensyakan. Ibagbaga mong siyak na dilimlimad na, sigamat kahit tinalawag na dilimlimad na. Agpadpada talaga dilimlimad na. Tanong bagam siguro, ti palimad mo. So kung mamatan, di ba nang imbak ti palimad ko?
Imoresan kong imbaga at nagpakakitaan. Nakasaritam siguro ni doktor. Nagsangga sa tak. Tapos na saan ka may bayan ti anak. Sa kinita, bunga, iti panakanay na yun titawan ko, unidad ko. Ito'y, aladad nga simor ti sakit ko. Nga dito siguro ti pagpatinggan ti amin. Saan nakasangitan, intundumtengan. Ngayon po lang kung kinahapon Diyos ti biya ko. Sa sino kumatisan nagsangit. Nagsangit to pwede kiti anghel. Siyak tukid din, Mimi. Dakam tukid din. Dagiti dua kang runahan nga kaanakam. Ngayon bilang tanganak. Ngayon bilang da ka ngayon na. Kanda dumapay nga mangipatpateg kang ka. Ngayon paayam da kinasyahan. Siya sino kumatisan nga gladingit no mapukaw da ka. Awan kanton. Di da kanton makitkita. Di da kanton makasasarita. Mimi, no mabaling ka digawid ka. Sana kung nga gawid. Kapot talaga nga na ikadengin ti panawen, Hector. Ibagabakid din ti palimad mo. Tama nga no sa muntun nga may baga, kat mataya kun. Amo mo ti problema. Ti problema matita, ti kahit kumamuan. Nagmali na katakrot. Gabutay tarayak, ti duha pagrabengak. Diya ka mundo apay. Gabo siguro tasanak pa nga nakasagana. Ganito tagapunan no apay nga. Manipod sa diya syudad. Imayak ito nga probinsya. Tapno maitarayak laing. Ti pagrabengak kuma. Naging ka nagsabat ti dalanta. Inayat ka, kiniayatan ka. Kinagaman akmed. Hindi parik nam ngayat. Kinikagumak kumaman ti madahan ti anak. Ngayon siguro. Dahil ito'y ti dusak. Nga nang. Dahil ito'y ti dusak nga nang panaw ti pagribigak. Tiintarayak kapag repingan. Saan kang maawatan? Numampayada may parparipirap kanyak. Akayat asawan di kiti pagbaga, Hector. Mimi? Ada intarayak? Ana si Kugak? Kanya? Nasikugam? Uwen. Intarayak edi maamuak nga masikog isuna. Oh my God. Saan lang may mesa? Saan lang may mesa? Gabot na pinag-repeat ko ida. Oh my. Pinag-repeat ko di kapsat. Nakalukluko kaya Hector. Kagapot na paggandang ko ida na sikugahan. Diyak mo na sinupilya ka na kwada. So akin ay kahit kulayangan nga intarayan ida nga duha. Uwen manong namin pudnokon nga namin pinsan kini Mimi dayta nga palimad. Ngay dati po na no apay manong nemi nga sumaten kinanipudan na tapdo. Namin pinsan nga insuko ni Mimi tibiyag na.
Oen manong nemi na ibagak ti palimod ko kakang kanayon nga mangbangbangungot kan mga alya kaniya. Nga kang kanayon nga pakaririingan ti asawak no kasta nga gasughat. No kasta manong nemi ama pabaring kuwasa. Na ibagak dito nga palimod. Sakbay manong nemi. Ngayon kadaman nga namin pinsan ni Mimi. Daki di matana. Sakbay manong nemi. Nga naipulang nan. Tibiyag na. Ngayon pabulod di hapon Diyos kan kuwana. Ado kami nga nagsangsangit. Ado nga luwa tinagarubos manong. Tanasakit. Kana sa emunay. Day tapagteng. Iti pa nakapukaw min nga namin pinsan. Ti babae nga pateg ko. Ti babae manong nemi nga kahit ko kumaidi nga agbaling nga ina dagiti anak ko. Ngam saan ko na ipayan. Gawat tadagayam diferensya na manong. No sa sinupay ti inasawak. Nga pamataudak ko iti kapututak. Unag balin nga pagsanggirak to iti masakbayan. Isumat ti ang patangak nga daan ti diferensya. Kadi agkabsat manong nemi nga intarayak. Kumusta nga tamat itan? Juan. Nagladingit kam nga rod, manong nemi, kad idi pulang min, idiing kami ni tambon, manong nemi, di bangkay, ti asawak, idi panungpalan na. Pingkarik kang kuha na manong nemi. Nagsubli-subliak to, tapno may ko sa rungkaran. Rupay kalpasan, di makabulan. Rugyak tumiten, tagsubli ta nagkapuak. Tapno inagtuntunan. No kumusta nga tamat itan, dagiti agkapsat. Kumusta nga tamat itan, dagiti anak kukenkwana. Wano kadakwada. Kunkwentayag manong nemi. Tatakil da itan. Bakakit adapakit din asawa da. Bakakit adapakit din apukok. Tadagiti kapatadak nga karuban mo nung nemi kat agap apo ko dan. Digiti kaanakan ti asawak manong nemi nga kinabkabalay mi. Dadyun kastamatan kinilori. Inagpakada akong kadakwana. Diyong nagsubli ka ito kadipay. Nagsubli-subli ato. Gamta kayo hindi makamoy ito nga balay. Ken nakadeposito met iti bangko. Pera matin nyo tap na maituloy iti panagbasa yo. Awa matsarda iti kontak tayo kabata. Saan ito ang balik ti SIM card. Kan mas pangarikan nagbalik tuman ti SIM card. Kan baliwak ti Facebook account ko. Mamaling kayo tumatapakamuhan. Tadyak kahit nga mapukot ti komunikasyon tayo. Tanong kas pagarigan, tadyak agbaligi, ti panagsublik iti nagkapuak. Nagsubliak to. Tapno, dakayon to, tituloy ko. Ngay bilang anak. Ngay ito pagsanggiran iti masangwanan nga panawin. Kaya kas pagarigan na mapahay kayo tumansyong, iti papanan nyo, wano pagsublian nyo. Agun oray kami ka. Nakasagana kam to, ngagbalin, nga sarukod mo, intundum tengan di pa nagkapsot mo. Diyong. Saan ko yung baga karagiti ang kasinsin, manon nemi nga kaanakan, ti asawak, ti asawak. Nagkasinsin da. Gamot ta, doa kabsat na, tinangalamit sa kaysada nga anak, tapno tulungan mi ida. Nagbasa. No pesan nga legal, nga inadap biida manong nemi. Ako nada, nga mga abdan tupay ti kaduwada, nga agnaed iti panakkilan nga balay, nga arig nang ipatawid ko adakwada. Kaya nung kas pagarikan, tasanak tuman nga agbalaghi iti panagsublik, iti pinanawak nga lugar. Mawalinak tuman tagsublik dito eh. Tayong patakdar kumanda ito nga balay para kanya. Kumusta nga tayo itan? Dagiti agkapsat.
nagpamilyada siyempre. Impasang heda nga ta, ti sikog ko, wano sikog nga pinanawak. Lalaki nga ta, kan babae, wano duwa nga lalaki, wano duwa babae. Agngata-ngata ak manong nemi tajak pulos na adaan iti komunikasyon kadakuan. Iti talawak ida manong nemi ginupid ko nga namin pinsanan iti komunikasyon. Tapno sanda ka makontak ken tapno mamin pinsan nga laksiden da nga sandan nga mangnamnama kanya. Buhayin manong nemi. Kanoray iti Facebook, iti social media, manong nemi jak ginanda. Nga in-search tinaganda. Tabarbarin ko na. Nung at the Facebook account da, kada pakakabuyaak, pakaamuak, no anya itanti ka sa sahad da. Agngata-ngataak nga karkarawa manong nemi iti panagsublik. Wine. Iti mismo manong nemi nga probinsya nga ng talawak dakidikidwa nga kabsat. Dito ya ka nagtaros manong nemi. Anda pa lang manong nemi iti pinanawag idi nga balay nga diya ka mo. No, asin no ita ti agdamang agnanayin. Nagtugtugak kaya di may lukat tiri daw. Oh, Manong Hector. Delpin. Iti ba doon nga tawin nga panagpuko mo, dalang nga subli ka. Manong Hector. Delpin. Lakay ka madgaya man. Di nalaklakay ka, gabuta inauna ka ng siya. Kumusta na kita nakaratayo? Takit, tawang pulos ti. Mabalim nga pangkuntakin ken kanit, hita nagpukaw ka kaslasok dito lugar tayo. Dumanong ka. Sino ka doon? Ti asabang. Dikit anak mo. Dikit apukom. Tapay. Tikas itong edad. At ako man apukok. Kitkuhan na. Katsyak nga. Iniinaodigin siya kagit. Datalon nga apukok. Karagin talong anak ko, nga kaanak ka, nag-aasawa daamin. Sa dinungar di ayandan. Kaya nakabukbukudan na nga balay. Sino ka tungar dito? Agad sisyak at nabalo akmat tayo. Ngayon ka po dimtengkan, katawan di ka doon, di sikakin siya ako. Napnapa naman ha. Pawaray ti kinaibtor tarik namo ta di ka pulos nagsursurat, di ka nagtawtawag, di mo pulos inamo na ito'y lugar nga pinadawam. Taping latan nga bigla nga nagpukaw ka. Ito bukod mo nga lugan, di kahit nasawin, baknang ka. Sama tama ko nga baknang ka, Magis. At mabaling ko. Tada pinanawak nga balay sa diyahin ng kapwa, kapag ganan di ka anakan, di asawak. Di asawam. Sumot lagay mo nga. At morning pin mo. Morning pin mo. Kaya pasensya ka na. Laklakit ilangak ngim siya ka. No ba'y natataingan ka ngim siya ka. Siguro akit di mo unay tinagibanti physical maging Delpin. Alala. Sinungar na gini mabalintang pasarabuhan ka na ito eh. Nga sa insang bat ko. Di mga yabtad ka ruba. Ay bagdagitan na ko kin manugang ko. Tapos nagkastagat umeda ka sa rabuan. Yam amu ka nga sika. Iti manungag ngayon inaw ng imsyak. Adong arot ti may si marabo manong nemi. Di kita ngarot ka anak manong nemi kunada. Tang, dagay inaw na ngimta kayo. Api di bagbaga. Tamo kanta kayo ti inaw na. Siya at inauna kada kaming agkakapsat dito. Ngam adda nagpukaw nga inauna nga ngam iti siya krisot inauna aming. Angel, kumusta kayo? Story, kanakan. Baka no
inauna nga amang na jaya putot ko ang mitisi ka. Ang putot yung nga pinanawan nyo tangkal. Siguro. Idudududwa kami kini Delpin nga nagsarita marang name Delpin. Idi nagpukawag dito manupay nga tawon sakbay nga nag-asawa ka. Duwa nga tawon manong. Duwa nga tawon. Tapay. Mano nga tawon kalpas nga nagkasawa ka, hindi pas nga mo tinaon. Ay, pas nga ti asawam tinaon na. Basta nga tawon. Mano tawon tinaon na. Kit, nasuro ka na 30. Jay nga rin. Apo ko. Kit, inam nan. Apa sa sulsud mo na kita manong? Kwenta nga rin no. Manon titawan jay. At dapat lang itisiko nga pinanawa. Sino yan nagbaling nga? Girlfriend mo dito nga pinanawa. Ama mo ka di? Tuwada. Agkapsad da. Manong Hector ha? Hawang pulito ay kasta nga playboy. Siya may masala nga babae tibiyag ko sa isot inasawa ka nagbaling nga ipag mo, dahil ipag mo. Si kapag gayam, kapado na di tatang nga. Samet. Sino katakwada? Amomom ka di tinagan nga. Sino? Agnes? Imbagak ti pilyedo naman ang name. Nakita tagakabagibang barangay. Adot kas na nga pilyedo. Wen, amomom ti Agnes. Awan sa reta nga Agnesen. Sanga dito ito nagasawaan na. Ano, kasi lati, amo akit. Napansa sa syudad. Sa ito nang ipas ngayon, ha? Di anak ko kinukuha na? Siguro. Kada di nga kapsat na. Arlene tinagan na. Ay, horek la sumgar, kabagis. Horek la sumgar, anak ang garetang Arlene, kakabsat ni Agnes. Apay, nakamansaya kita. Anya, ti adjen ni Agnes nga Arlene tinagan na, nakamansayag. Wen, nabay ka nagsaksakit. Nakakaasit ang diyan mo. Konforme ti mapan mang sarsarunggar keng kuha na. Dato'y Agnes, siyempre, nadamag na anatay ni Arlene at damat iso na ita. Abay, manong Hector, nanubyam ka di dagidag kapsat. Nanubya kita. Nga saan nga mo ni Arlene, ni Agnes ti saan nga makam mo. Ngam ni Arlene, amo na nga nobyak ni Agnes. Amo na nga nobyak ni Manang na. Ket, apatamadlaw ko kapati ni Arlene kadagkras kanya. So nga, pinagrapit ko ida. Ay, naglukukan. Anong Hector? Sasapo? Di makadakas na si Kuka kita nga doha. Anya? Kat apay ako nam nga awan tikad kadwa ni Arlene. Nabanan di anak na. Damag ko di anak na, kita nagraduwa rin ti high school. Nabansa di syudad, tapno sa di agbasa. Damag ko agad. Gabutas adda sa jay ni Agnes nga manang ni Arlene, sa jay nga nagdagos di anak ni Arlene, iti balay da Agnes.
Kita no, nananay nga maamon to susto nga pasamak kabagais. Manong, iriing ka ita. Pambara magidungaw. Girlfriend mo gayam nga dati. Medyo ita nga arling nga nakamansayag dita kabangiba nga barangay. Manong nami kaslaawan tured ko nga mapan. Kaslaad-adda manong nami nga sidirinak ti konsensya. Kasla nga adda manong nami nga numaturog ka kat bangutan na. Kaya masapo lang mapanak. Datang ortirantak dito ita. O may mga sarong karag dito nga nagbalin nga babae apaset ti biyak ko. Iso nga masapo lang inak. Mapanak. Inak pa siya rin ita. Inak. Kitain na tamdagan manong nemi. Tibangkay ni Arlene. Nga pinanawak abinaybayan. Sana kung nagpakuyog pa kay ni Delphi na kamsat ko manong nemi. Napanakid di manong nemi nagpaaramid iti sabong corona. Kan kastamad tayo nga nag-atangak karigiti mabaling ko nga itulong sa jay. Biskuit, juice, kape, asukar, krime. Edo dumtengak manong nemi. Wen, dahito ti balay nga nagyanan da idi dagiti kapsat family house da ngay so ita manong nemi tira kamansayagan ni Arlene. Ina da makakita kaniyak nga da disdisag ko corona manong nemi ada simbabat. Good morning sir. Kapag yan yung kandidato na tayo. Damo na ka makita, sir. Asahan nga naskan pa hinambon ka makya. Basta umayag makipagladingit. Tulungan tak mga ron ta. Hindi saan nyo, di kitiginatan ko. Apo, nakadado nga Diyos. Oy, makaman tumulong. Alinatang ang biskwit. Oy, umay kami tumulong dito kakabsat. Kani adot mabunag, makayon. Manong nemi kargak ti corona. Si mereka kiti uneng kerimplastar ko manong nemi ti corona. Kat kaputa sila na ilit ada masadag kanyak nga babae manong nemi nga nakamangisip. Anang tulong kanyak. Idag sabat ti rupami. Hector. Agnes. Si kakadingang paiso. Siyak. Dilang sangal daw nga si Mang Petak dito'y. Kadadamag ko nga nakamangtsayag ni ading mo. Sige mayak. Tapno may magkipagladingit. Sige, naiplastarin. Oh my God. What? Takit ko tamdakan. Diba kinahatik mo? Aga narubos na kitiluwak manam na imi. Pwede tatamtam dagak tilangan ni Arlene. Nagaslamat maturog laing. Numanin kitahek manam na imi ni Agnes. Mas daw. Ano ting patay na?
Nagsaksakit. Basta ka. Abi kasla nakapatpatiglawan ang tikapsat ko. Saan nga palaging ko kung natin pa nagarubos na kitiluhan? Hector? Ito ko ka? Dapat na magsalita tanga na siya. Pakawanin na. Nabigla ang mga nagpukawak. Kalapasan nga namuhak nga masikog ka. Agnes, kumusta itan ti anak ta? Ada ka dito eh? Awan. Gusto na nagbaling nga problema. Anya? Abay nagbaling nga problema ang anak ta. Tawang ka di kakabsat na. Saan kami nga nagdaan di anak? Ito na nga langon ti dayaw ko. Nga na Efren. Kahit mo sawan, hindi intrayan ka. At adagos nga nga langon kain ka. What? Ni Efren, no mamum. Nasa idi kayo ni Ribal mo. Tsak na meet ni Efren. Saan ka nag-meet? Ang ginirabal mo, idi. Ngayon kaputo si katipatpatek ko. Si katinaklon ko. Kaputo mamatek ang dinakbaybayan. Impay ko ti hamin-hamin ko ken ka, Hector. Ngayon nagpukaw ka bigla. Hindi mamam. Ngayon bagagken ka mas ko ka. I'm sorry. Pakawanin na nagbali ng katakrot. Inaglon ko nga dagos ni Efren, hindi mamuan nan ngawan ka. Ibagagkan kuha na nga masikukak. Adadan ti tarigagan na nga mangikasar kanya. Impanaw nagtitoy kat impanak sa syudad. Kasta. Sadya kami nga nagbalay. Sadya kami nga nagdaed. Sadya nga impaskayin ko ni Hasmin. Hasmin tinagan. Di anak ta. What? Hasmin. Nga 80, iti panagin ko na, iti panangibilang ni Efren kang kuhana. Nga nagtahod kang kuhana. Saan kami nga nadaanin ti anak ka na friend? Dadamat ti parensya na. Nga rin tatiga po na no apay kinayat na kinasawa, kabuti patpatignak. Kantap no at dadagos ng anak mi. Tadi nakarod may payan ti anak. No nagnaid ka sa syudad, di ka pinanawam ni Arlene dito'y. Pinanawak ni Arlene dito'y. Gabuta, sa jayak ng syudad nga nagkasawa. Ni Arlene na nagbaling hamid ubunor ko. Nga madlaw ko matidin. Nga dumagtakil dyan. Halos nagpadpada kami. Nga naggidan kami nga nagsikog. Talo nga bulan idin sikog ko. Idi kasarnak ni Efren. Talo mat idin nga bulan tisikog ni Arlene. Ngaging ganay ta. Kat di nga pa'y amo. Nuan niya tinagan ni Carlo. Unuan niya tinagan ti ama ni Carlo. Sino ti Carlo? Ti anak ni Arlene. Kahit mo sawen, di mo pulos na pagpudno ti kapsat mo na sinot ama. Ti sikog na, timpas ngay na. Na sinot ama,
ni Carlo? Saan? Ori di masaksakit. Numanin pa siya harik dito eh. Kaya ori ni Carlo. Di namat ininggaan ti inana. Asin alsaludsud na sinut amana. Ngam sana nga na ipaga. So ngaging ganay ta. Di mi pala mo. No asinut ama ni Carlo. Sa dinuitan tiyan ni Carlo. Dahil tapay tidak kalamay sa nga problema. Problema mi. Hanya. Imbagamit nga problema ni Hasmin nga anak ta. Pati ni Carlo. Nagbaling nga problema. Problema yo? Problema? Di mi amo na sa dinutihanda. Kalpasan nga nagpukaw da. Itakit mo sa wan. Nagkarelasyon di kita kasinsin. Agnes, saan da nga nataredirik nada? Nagkarelasyon da. Kung saan nga napasamag? Nagyan ni Carlo Ijabalay. Iti pa nagbasa na iti college sa Jesudan. May mesang eskwela, ti pagbasaan da, agkaskwelahan da, may mesang kurso, tagkasadar da ngay. Hindi pa lang madmadlaw ko. Nga na isang sangyan, ti closeness, di kitig kasinsin. Aging ka na duktalak lahingan. Nga kaskasilad da. Nga masikog ni Hasmin. Amuda nga kasinsinda. Gabot amuda nga kapsat kami. Kini Arlene. Nga, siguro. Dito kang kanayon da nga pa nagsarsarita, pa nagkuykuyog, kang kanayon da nga pa adawon, addada iti may sa nga bubungan. Nagpanuray iti kinarakop da. Hindi matugtalam iti amin. Hindi matugtalam iti amin. Dahil yan. Pinapano mida. Kasi sino ti saan nga makapungtot? Tipungtot ko, tipungtot mi. Pinapalo mida. No pahi. Karagiti si Marcelo nga panawin. Nga kahit mi kumamit. Nga kumustahin ida. No anyamat ti mapaspasamak kadakwada. Ngam sami nga makunta kita. Sami nga muna sa dinutayan da. Taore kahit may kumamit ka kumustahin na kumustada itaan, anat mapaspasama ka, anat. Uray ka na gito'y. Uray ka na gito'y. Di mi amutayan da. Di asawam. Ni Efren. Natayan na Efren. Hanya. Kalbasan ti duwang atawan nga nagpukaw dagitag kasinsin. Natay. Iso nga nabalwak. Nagtali na yadak sa Jesudan. Aking ka nga. Nadamang ko masaksakit. Tiya, kapsat ko. Sipo di dinamon na nga nagkarelasyon dagitag kasinsin. Data matipuon kan kapunan o hapi nga nagsaksakit. Nga dapat kiti pamabasol na kanya. Ape ka nung adyak na inaiwanan di kiti kasinsin.
Api kanong amin, nga pinagkabalay ko ida. Kabaylan na kanumat ida, wano kabaylan namat idi, nga gastusan iti panagkasera ni Carlo, nga saan kuma nga nagyan iti balay mi. Ngimore ko nakmet, no sa balit pagyanan na, abalay, no kita tanto iti eskwela. Tsak mawatan no abay. Nga naramid ka sa jay. Nga mo lang orot idin nga kasinsinda. Naging ka na itakit talaga, hindi mo pa yan muna sa sino ti ama. Ni Carlo, tinakasikog itikapsat mo. Sampay. Tasa na pulos ng baga ni Arlene Sakbay nga natay. Isumit lagayam. Isumit lagayam madinak pulos paturukan. Nitiket mo sawin. Data ka din sungbat, isalutsud ko itay, no apay, nga kastalaw na yun, ti panagaburubos, ti kitiluwang, manantabdang, iti kaslabat baturog lahi nga kamsat ko. I'm sorry. Pagawanan na. Nga patasalan. Nga kapo iti panang baybayakan ka. Kada kayo. Datikat. Kahit mong sawan, sikat ti ama ni Carlo, pinagrapit na kami nga kapsat, sa lang nga kasinsin na kitidwa, no tikat agkapsat na pa'y. Manong nemi gabo siguro tinalaos nga pungtot ni Agnes iti daydi ang gundaway. Sandan nga pinanut pa no anya ti sawon manong nemi di kiti makidungaw. Ngay maglakid din manong nemi ta saan damang mangeg iti saritaan mi. Ta adayumat ti ayanda. Kas taunay manong nemi ti panang tungpa ni Agnes kaniya. Insarapak lang ti rupak manong nemi. Insarapak lang ti bagik. Nga tinong patungpana, dinanog-danog na. Pinungot-pungot na. Nga sala nagsardengan manong nemi di bambanugan kat kastoon iti sangit na. Banag manong nemi na nakasdaawan dagiti adda nga nakaimatang iti dayta pasama. Malaksit ito ita manong nemi iri ta makaina na pinungot-pungot na ngap tinong patungpanak latamanen sanak ginuyod-guyod ngayon ruwar. Ibugbog ka na kanyak manong nemi nga pumanaw ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat saan ka ngagpakpakita. Pumanaw ka. Dito'y balay manong nemi ti ayan ni Delphi nga kabsat ko. Nagpaala kiti arak manong nemi. Nangayam ka na kiti tuwami nga minom iti arak. Napagabakis. Dagsagin at mo celebraran sa nagpaala ka di mainom. Arigat man da siya klat uminom kabakis. Dua talang ko ba nagayap ka pa iti sa bali. Tapno ada doon yung mga ibus ginatan ko. Tapos saan ka maprati ko na. Tapos, hindi pa nang sarungkar mo, awan na pa mo panakipagladingit. Kada ka di problema ka dimtek.
Dati nga problema. Nga di makkel. Inistoryak manong nemi iti kabsat ko ti amin. Yeah. Basol ko kadi, kabakis. Kat basol mo Ti managkarelasyon da kiti tuwa. Ala, basol mo, ano apeng intarayam. Ti nasikugam. Napagrepit mo gayam na kinagkapsat. Sobra ka man kabagis. Awan nga minti amok no sa sino ka nakuha ti pilik Kadap no, saan dan itong agap-apa ko na. Gusto nga, pimanaw. Kat adamad dagos nga nangasawa kini Agnes, niya dayuna. Ngayon ito tanagtala dito lugar da ni Carlene. Nga dito yung impas ngay na, ti anak na. Nga italangan na amuan ni Agnes, na si kamad kayam, tinakasikog kang kuha na. Susapo. Sa bali nga misteryo nga pakasalitaan na ito, kabagais. Hindi ito nga tamadlat gapuna, nuwapin niya. Saan ka nga nadaan iti anak, iti asawam. Nagasawa kiti baog. O kasanot kalikagom mo kung mga madaan ti anak, kamawamait. Dahil tati ko natin nga karma kabagais. Intarayam ti duwang nga anak, kuno putot. Kaya't mo't madaan ti putot, kamsaan na kan insagutan pa inaapod Diyos. Ti makadakas, susapo, agkasinsin dagiti duwa. Tamay may sangarda, agkapsat nga rutina. Na, agkasinsin dakat saan da nga nari, nalabanan ti rugso, tirik nada. Nagkarelasyon da nga, ay susapo. Ita, nadagdagsin manan. Kaputasan da lang agkasinsin, no dakat agkapsat da pa iti ama. Kahit kung makita ida, kahit kung hamamuhan mo niya't mapaspasamak kadakwala ita. Sa tinutayan da, Delpin, magpanunod ka ti pamuspusan tapos masarakan tayo da. Lakit na pumanunod ta kabagis. Ano nga taitan di ka sa sada. Ewan sa bali nga mga sungbat iti da ita nga saludsud mo. Hector manong no saan nga isuda mo lang no anya itan ti kasasaad na. Nga man niya ngamin ti posible nga kasasaad na ita. Adu da kiti pasamak nga no agkadara da kiti agasawa. Abnormal ti resulta. Ti panagkanahig da. Wala nga adumat dita da kiti no second degree cousin. Mabaling pa lang may palubos. Ngam na first degree cousin, saan nga mabalin? Ad-addan no kapsat da. Sos hapo. Among piti, nadamag mo, nga kasjay. At na, agkasinsin, nga di anak da kita, abnormal. Ano nga kina-abnormal? Tsaka mo. Ano na tayo lugpi. Basta abnormal. Piti-piti ko na da. Hindi pinagtalaw ni Agnes da kiti dua. Hindi nagpukaw da. Masikog ka no idi ni Asmin. Kat no, manot tawon na kataytan. Dajay, disikog na. Kita, inoona ang mjay na unak. Wana, kit manong atatanak da. Kinado da nga tatananak. Baka no abnormal jay na una. Baka no abnormal lang kita, ninayon da pa lang. Tapno, mga anak dito sa bali pang abnormal. Ang modo lang nga doon na kasyay, ninayonan da nga tapit anak da.
Masungbatan laing na itak. No. Noan niya kamakis. No masarakan tayo da. Santulagtal na ti panunot ko. No makitak noan niya't kasasaad da. No makapagpakawanak kadakwada. Bagay basol mo, gabot na pinanawa mida. Ken pinagrampin mo ti diya ang kapsat. Ngayon dahil pa nagkarelasyon daan, nagkasinsin, when ka nagkabasat, saan mo siguro nga basol? Ngayon sika, tipuon ti amin. Tapos siguro no, bayo sa kadakwada ngayong kasar mo, makamad no, saan nga napasamak, nga napasamak iti kina-close, dagiti kasinsin. Manong nemi naman pa'y dinakayat nga makita idin ni Agnes. Ngayon iti pa nakaitabon ti bangkay na Arlene. Napanak matlahing manong. Naway likliklik ka kisuna. What? Kaya di tawanan siyak langan tinabati ti kampusan to manong nemi. Balbali nga napanak iti nakaitabon ni Arlene. Kaya di toyak man nga nagpakawan ken kuan. Kaditoyak manong nemi nga nagkari. Karamidak ti amin. Tapno masarakak. Dagiti agkabsat nga kasinsin. Manong nemi na pangkumidlang pinasyara ni Agnes. Itinagdagusan na. Sakbay manong nemi ang nagsublin sa Jesudan. Masapol mo. Agnes, tinalbas ka dalpasan. Uren mo anyat araramidan ta. Araramidan tayo. Awanin ti kapsat mo. Awanin ti asawam. May sakan nga balo. May sakmatan nga balo. Kasla na bagas na takayat mo nga baga. Tikayat ko ang tinulong ta kuma. Nagtinulong damang sapul ka nagidag kapsat ka nagkasinsin. Tapno mo yung tanuan at kasasata. Awan di sa bala makatulong kadakwada no saan nga si kakensya. Anak ta ni Hasbing. Kaanakam ni Carlo. Apo ko ta, di kita anak ta. At pagrebengan, karabengan ta kadakwada. Nagtinulong ta ko, Agnes. Amang birok mo sa dinot ayanda. Napanugot ko ni Agnes manong nemi ket pasaray addaak iti nagtarusan na. Iti upahan ng apartment manong nemi kaaduan ng addaak ditoy. Ket babayan di social media manong nemi. Nagpanawagan kami. Babayan di social media manong nemi sinapul mi. Ito imposible. Nga saan nga madaan manong nemi. Iti account. In-search mi, di kiti aganda ngagpadpada. Awan manong nemi. Ti apelyedo. Naususa rin ni Hector. Ni Hector? Ni Carlo konak kuma. Apelyedo manong nemi. Iti balasang ni Agnes. Taiso kano tararamaten manong nemi ni Carlo. Hoy. Kasla, nasulik na kinidwa bukal ti matak manong nemi nakakita ti profile picture. Apelyedo lang. Yung sa baling anagan. Inopen ko manong. May isang ubing pay. Kitam. Ino to Hector? Dito family picture. Angel. Santissima. Dito apelyido ni balasan ka, di ba? Isumat aramat ni Hector, ni Carlo.
Ta isungar ta pilyado ti inana. Ta din nga ibaga na sunod amana. Api kastat lang na. Awan ti duwang nga takyag na. Ubing nga awan ti ima na. Am normal. Saan ka di nga? Kaya nadapi kakabsat na. Kaya naman kita muna na picture. My God. Dito pa yun. Edwin. Kailan talangan ni Edwin? Inaunang ni Angel. Nga mapi nga. Kaslawan sa ka na. Kanta sa ka na nga babatit. Lugpi. At tabi mesa. Ito'y. Daniel. Talo nga kakabsat. Edwin, Daniel, kani Angel. Tikito'y tinaganak. Kadakwada. Da Carlo kani Hasmin. Isudan di kito'y, Hector. Ni Hasmin nga anak ko. Ni Hector nga anak ni Arlene. Di kito'y, di kita anak da. Puro abnormal. Inalami man naming kanigatan ti address. Kalbasan na. Nagsagana kami. Agnes. Hector. Mapandahan, itayan na kita anak ta. May salang tanak ko katakwada. Anak ta ko na. Tao matenti ina ni Carlo. Nakapsat mo. Anak mo matinisona. Itayan na kita pukot ha. Nagita pukot ha. Nga abnormal. Nga buong takinarukop. Nagita kasinsin ka nagkapsat. Kas na lang aro din tinaw na. Apang ininayunan da. Di mo kaya sumunod kanya. Come on. Sino kumapit sa bali nga mang tuntun kada ko ada nung saan nga si kakinsyak. Awanin ni Arlene. Awa maten ti asawak. Bahalo ka maten. Let's go. Uwan manong nemi sa ang kami nga narigatan nga ng tuntun iti ayanda. At daday tinasilsil nga probinsya manong nemi tinasilsil nga away. No apay nga nakadanon dirita. Siguro kaya't dalang ilimang manong nemi iti kasasaad. Okay. Naging ga nakadanon kami manong nemi itinto batulduda nga balay tiya Carlo ken Hasmin. Idagsaludsud kami manong nemi ket kunada. Ay, da Carlo ken ni Hasmin. Naganak kadahitay puro abnormal. Sijay! Iti may salang nga gagangin nga balay manong nemi nga nakurapay nga balay. Iti medyo na iputputo nga yan manong nemi na nagbabaytan na kitinyong. Iti asadag sa kaanan ti turod.
Sila naisalsalumina nga naiputputo nga talaga ti lugar da. Siguro dito iti kinayat da nga nagyanan tapno maya dayuda manong nemi diya ligitiya mailimang da ligiti abnormal nga nagda. Iti tabakadisag kami ti kotse manong nemi. At naggapoy ti likod nga mga siguro ng tuntun na sino iti naglugan iti kotse nga na isaroong itayanda. Iti malasin nga dangos manong nemi ni Agnes ti anak mi. Hasmin! Naglimang pa ilahin manong, Hasmin! Hasmin anak, saan na kami nga nilimangan? Namayagdakan nga sapsapulan. Nagparang matlahin manong. Nagsangsangin. Kahit na'y matangak, diba nagnarakop dagiti agina. Mama, napanginaskan pa ilang tuntunan na kami. Na kami nga nakatangtangkin ti ulubi. Na kami kini Carlo, nga awan ti sabali nga pinagturay ming nasaan nga tikis ti puso mi. Hindi mi nasaan ti panunot mi. Kaputi mi na mauhuyong nga panagayan-ayat mi. Kaputi kinarukop mi. Nga nakarami ti sa nga rumbeng. Anak, nabayag na kayo nga sinapsapol. Awanin ni papang mo, ni Efred yung papang mo. Natayin. Sino nga rin na kadwa yo? Isot may kaduan nga asawa yo? Ag-asawa kam to pailain. Siya kung ti simong Batman ng Nemi. Katinalyaw nak ni Agnes. Anak, sa tunayan ni Carlo, napanagubra. Di kita anak yo. Ni Angel, napanagbasa. Da kiti dua. Da Daniel kinin Edwin. Kasano nga namon nyo? Nakita mo yung Facebook account tagnakan nga Angel. Nakasta. Masarakan nyo tinaramin ni Angel nga account. Kada kaya pagkadi ka nagaramit account nyo. Di mi kayat. Gapotay lamang na kami. Napanan di ka kakamsat ni Angel. Napandaman nagbasa? Nagsarunoda nga na tayo. Kanya. Nagpadpada nakapsot ti puso na. My God. Malaksid ti kasjay. Physical nga lang ada. Nagpadpada pa yung nakapsot ti puso na. Abay kasi lang aro din ti inaunayo. Apig ninayunan nyo pa lang. Tabarbarin ko na. Nasanton nga normal ko nami. Ngayon mga putadan talo. Ngayon kaskas dila. Ngayon saming nga. Inulit pa ito naganak. Kapunta malaksin nga kasinsin kayo. Nagkapsat kayo pa. Mama? Init kayo ito sa wil. Naibaga ka din ni Auntie Arlene no sinot ama ni Carlo? Ewan sa baling ama na no sangat siya. Sika, Hector tinagan ko. Kasano nga rin kapsat kami pa eh. Kasinsigam lang. Gabuta siyak. Siyak ti ama ni Carlo. Kinuro mampay. Kan siyak pa ti amam. Anya? Saan nga ni
Usahan nga ni Papa mo, friend, tipod nung nga, ma'am. Kapot adda ka idin ni tiyan ko. Idi kasarnak. Ni dia, friend. Pinagrabid ko ida nga kapsat. Dahil tatay takil ang basol ko. Nagpadpada da nga na si Kugak. Kahit kaputaduhada kahit kunkunat ang panawalat ng namimpin sa ita. Sabi na ibayak kita na to. Tsaka muna apoy ka nagbali na kastoy ti amin. Nabasol yun, basol mi. Baka na kami talanda ka, nagbasol ka ni Carlo. Amo may lang arodin nga kasinsin kami. Nasaan kam lang basta kasinsin na dagadagkamsat kami. Amo lang arodin abnormal timpas nga iko nga nauna. No apay nga inulit-ulit mi. Dapat digitigon daw nga sila kayat kontak pakamatay. Oray ni Carlo. Anong name nakaado dagiti kasla makakulkol iti panunot asumsumken nga da iti panunot. Kamte ko namin oren na daramidan mi san min nga mababawi pa iti amin. Iti rumteng ni Carlo manong name adadama ti sidtaon. Kaslasan nak idi palubusan nga mga rakop ken kuan. Kasla dinak kayat idi nga waga kiti anak. Kaslasyak manong name ti babasulan da no ape nga napasamak ti kastoy kada kami. Sa damidla ko na. Ngay so damidla takim basol tamo dalang arodel nga kasinsinda. No ape pala kasya ti panag pinaturay da. Saan dala nga basta kasinsin no di katagkapsad da pay. Nga salasaan da nga mamati manong name nga tipudno nga biyag kat adakas ta nga mapasama. Ngayon medyo sumangpet manong name ni Angel. Nakapinpintas nga Angel. Iso na lahing taawan ti duwa nga takyag naman. Inyam amo na kami ni Hasmin Kenkwana. Amang, sino din kita sa ilit tayo? Angel anak. Nilolam. Kenilolom. Di kita naganak ka mamang? Nabayagan nga, ibagbag kada kayo di, nga kahit ko nga makita, di kita naganak ka, nga agbaring nga lolo kin lola, kaya kita naganak ka ni papang. Awalin ti, ina ni papang mo. Ngabadak nga, amana. Ha? Isumati, mamang mo, mamang? Tingnan asawa ni mamang mo, natayan. Kahit yung asawan, natayan ti mamang ni papang, ngem si bibiyag ti amana, nga sika, lolo, sikamit, lola, awamaten ti asawam, nga ama ni mamang, nga sika ti ama, ina ni mamang. Di ka, awanan nga padbada ti asawa yo, di, mabalin nga ta kayon tag-asawa. Sampay lang nga rin at panunutim. Kasi tundot mo pa sama. Apo, kumusta ati ba nagbasa? Papang, ni Hasmin ti simong batman ng name. Dito yung una iti, pagyamyaman mi kinapot Diyos. Toorin o kastoy. Nga awanin digdikapsat na si atmat ko naktab no makaidanadan. Ngayon ni Angel, saan nga nakapsot ti puso na o kaiso na, tilayang problema kat ti kaawan ti duha nga iba na. Ngayon masirib,
Masirib isuna. Isot kalalay nga nito eskwela da. Kasano ti panang-panangan na? Awa matima na. Kita mabalin tayo matapanik na kan. Papang, mamang, nakaluto ni Carlo. Ano sa inyo, ano naman ti adda? Inte manganin. Alag na pagkaroon to kasano ti panangan dito nga po. Nakaalalisto manong ni. No kasanot kinalisto manong ni alalisto pa eh. Ngayon di kita normal nga kompleto. Slala, nakaluklukay manong ni. Tidua nga sakan na kami tikot sara kan tinador. Kaya nadalos mo na tikot sa nagitiyap. Dapan na ta. Rumbeng una nga nadalos. Tapos kasta kita. Nadalos lata. Kaya saan nga marimon ta sinuman nga kasangon. Kanisupay tinagitalimanag. Kanisupay tinaginaw. Oh, baka lumatnag anak mo, si Kasmin. Kakabata na eh. Si magpani di bangkera kit na eh. Ito ka po. Di nakalalisot pa naginaw na. Noong nagbali nga talaga abnormal, hindi kakapsat na. Kasla, naibuntun amin kini Angel. Tikisaguday, narumbe nga para kumakadakwada. Iso nga, uri man nung nagbalingkam nga narkop. Dinusa na kami na po, Diyos. Gaborta, kasta unay tirigat mi, nga nangasikaso, karagin italungan na kami. Nagro na, nagsubli-subli, dagiti ang kapsat ngayon, inauna ti ospital, kabungarot kinakapsot, tipitik ti puso da. May bakmet. Tanagin na nadan, nalpasan ti misyon dati ti lobong. Kan ni Angel tinabati, ngayon ti mangilalayam kadagiti kapsat na. Angel, Lolo, alistom ti tumakil ha. Noon niya kahit, adya ti kahit mga pagbalinan. Suportaran da ka may, suportaran da ka kinilulam. Agra mo mati na ginaganakan ka. Agbaling ka, nga maidaydayaw, nga mapanakkel, tatilikudan, nga awan di kiti nga imam. Kat nalalaing ka pahingam di kiti normal ti kasasad na. Alalisto ka. Kinalalaing ka. Manong naimi pinagsinabi di kiti agkapsat nga kasinsin mayat daman mo saan. No hindi kat nagbalinda nga natangken ti ulo da nga nangilaban ti minamauyo nga mariknada nga yan. Sampay nga nalado ti amin ko namin. Yan tangay kat sanda kanumat nga nagkasar. Uwan. Ta siguro sanda nga napanunutin tinapan nagkasar no anyaman ti sinuman ti kahit pagkasarang kuma. Mabalid damat nga ilimat nga sanda nga kapkapin ano. Ngayon talagang inrantadan ti saan nga nagkasar. No pa na ipasurot siyempre. Ti apelyedo manunemi niya Carlo. Karigit anak da nga naisurot iti anak da nga ni Angel. Nagbati manunemi ni Carlo iti nakayanakan nga lugar. Nganik kanmi kini Agnes manunemi ti puunan na tapno ni kastagata agnegosyo. Gabot na laing carpentry suna carpentero. Inik kanmi ti puunan na manunemi tapno mangipasdek iti furniture shop na. Kat kadwami manunemi ni Hasmin agramamaten kini Angel nga may dito siyudad nga nakaparakdaran ti balay da Agnes kendi di Efren. Dito kami manong naming nga nagdadan na
Nakadwami ni Angel. Narito'y tinagbasaan manunaymi ni Angel. Kahit mapagkulatamot sa sarungkaran manunaymi di kita kaanakan di mimi sa lugar nga naglimangak idi. Kahit kalpasan manunaymi ti duwang atawan sipod pimusay dahil di Arlina kabsat ni Agnes. Da kami ken kastamatan ken Agnes itinang ikadenin tapnog kalaysa kami tapnog bali nga makunan nga asawa kami. Irekan mo met titrabaho manong name ni Hasmin ket idi ta makaawat kami titawag manong name ni Carlo nga asawa ka nun. Alakat napang kami matendar kas naganak ken ni Carlo ta kami tinakdar ken kuana idi panakikalay sana idi babae nga ipatpateg na ken mangipatpateg met ken kuana. Ket kalpasan met manong name ti makatawan si marunumet ni Hasmin nga nakiasawa iti lalaki met nga naikari para ken kuana. Adya kamo no impudno da kada kita asawa da tinagbalin analidem anapalabas da. Irinto taniya Angel manong name nga apo kumi iso daytan. Isod kabalay mi iti asawa ni Agnes. Kaya nakalalay ng iti eskwela manong name. Kung kaya awan di kiti doang nga iman At dapat di kiti kundawin nga kahit may kumaang i-build mangikapit kang kuwana tagbalik ng artificial nga iman ang dinakayat. Kaya't nakano di kasta nga buta isot nakairuaman na. Juan, napintas ni Angel. Urekit kitayam no nakatakdar kit awan ti doang nga iman No pa'y kaaduan naman ang naming agarawat iti long sleeve. Ada ima na ima jay long sleeve na awan ti makakita ngagkuti di kiti ima perwaten. Manong nami numampay nakaarami daktin nagdaklan nga basol gapo nga ron ti panang rapid ko ka nagidag kabsat. Gapo nga ron ti panang baybay ak kadakwada. Ket nakaramid met manong name di kita kasinsin nga kabsat ita dadapay anang dakkel nga basol. Naamom nga mirisen ken pagbobowyan di kita naaramidam naamom nga aturen di kita bidot. Di apo Diyos betlayeng ti kangrunaan nga makigapo ken mga ramid kadagiti milagro. Nga nagsina di kita tuwa ket nadandamet laeng iti lagkahal nga pamilya. Nga nabati kada kami ni Angel manong name nga bunga. Nabati nga bunga tisan kumarumbeng nga dumteng nga bunga. Nga misumot ita manong name ti makitkita mi masirsiritami nga ti masagbayan isunto ti kangrunan nga may panakkel no mampayawan ti duwang nga iman ngem ti utek na ti dumapapasat ti bagina ket mabalim mong makuna nga naisang sangayan ang mabaling ipanakkel ken ipadayaw. Dahito iti pagkasalita at manong nemi kat mabalin siguro nga adto kitay mangumsi amang babalaw kanyak gabo nga rod tinaramida kabidot. Nga umana nga tamatan nga naknaatur dahito nga bidot. Sabi ko manong nemi nga magtanda ito ti balaag kada kitay dagdungeg nga agkakabagyan nga sanda nga maalwadan tiriknada nang ruwa na kadagita kakasinsin agkakabsat hundo agkaama. Alas man manong name nga pakasalitaan nga umanay dahito nga mangtad iti balaag kadagiti narukup tatao tay laeng anarukup ako nada nga sante nga mariklikan ten yaman nga gapuanan iti kinarukup tayo. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Hector. Thank you kang ka Hector, iting ka pa nagsurat.